Shuje munategezwa guca shuha Dani ni kuki udakunze kugaragaza neza umuryango wawe abagukurikirana batahure neza yuko Dani ari umuntu w'umupapa ari umuntu w'umushinga naye ariko nama nabivuza ahubwo wowe n'ubwambere dukora ikigano abakunzi bakoresha umwanya ntamvugire nabi n'ubwambere dukora ikigano kuri TV yawe ahandi hose bisiba ko ntahora nkurikirana ibyo uri kurashikiriza ibyo bita amabezi ese ari bezi unashatse gukora n'ubu noyikora nkavuga ko nta kantu nibitseho ariko akantu wibitseho turi kumwe na mama yake urabona mama yake ingendo bashiramo arazaho mama yake urumva na kabezi turi mu kabezi urumva ngo rekanirira abana ngo na kabezi ntuzomwemerere ngo ni mushikiwe oya bijyare ntuzovye turi mu bihe vya Severant kuri Severant yarampaye pome oya ntavyo twabonye reka oya je rero nshaka Dani anyeme muhobere oya mugwe munda weza kugwa munda ko safi sana akabizu ahore kandi rero muranabera nibi warondera nawe ntuza amafuti yawe Dani tutarinze kwishikirishira ngaha Nuyazi nk'amakosa nta mafuti mfise ese hari umugabo ugira amafuti nta mugaragira amafuti ugira ivyuzi umugore wawe nawe ni nde responsable mu rugo umugore wanje nawe ebana general muhaye barayobora kugira bigende neza niwe chef Dani ni gikizo tumudahiba umugore wawe use ibyo ntabyo nzi nta nukuvuga ngo iki kizo cyo ntamuheba kwisi kubera ikisatari n'Imana byahebanye byarabana mu ijuru orege umviriza bana kuvuga ngo ibyo muranzana mu bintu by'ibitejo byafite ibyo nyona ubwo we yabonye ko ibyo ndimo arakazi nakazi usomagurana n'abakobwa ubafata ku mabuno uja mu gitanda mwifukishuka ni nakazi arabitahura ivyo rega ibi ni ibintu ba muri kwiyumvira benda kubaza ikintu kimwe we koresha umwanya ofise abayagise bangahe jewe ko ndabizi urubatse yego mbere yuko wubaka tukirameze nka wewe warindira mbere yuko wubaka ofise abayagise bangahe imbere uko nubaka abantu mwakundanye mwahebaje ni benshi none bajya nibaze madamu aha bakunzi bakoresha umwanya barengeye kuvuga ikintu kandi niko bakivuga ni mu kirundi madamu mwabanye sawa wamusanze ari isugi yego ntutubeshe siri kandi sijambe ndabivutse weho madami wasanze ari sugi madami ngaho ndasanze ari imanzi imanzi ko ari umuhungu se imanzi se kwaje abo imanzi ko ari umuhungu yari umuhungu yabaye umuhungu uko biri kose icyo nashatse kukubwira nashatse kubwira abantu bafata ingo bakazisambura ngo nuko ngo madame ngo namubonye ngari gusomana n'umuntu ngo namubonye ngari kuvugana n'umuntu barya nta bwenge sinzi ko bakizemo ibiharuro bizima ubu hinge gatoye naguciriye mu nubwo ndabikoze nk'ubu madame wawe yonsoma wojyoherwa nyine yati ngaha two kwihuriza ari mama none ubwo yabo gusomye gute urashaka icyo ndi kugusigura tetero akafana tete bakoresha umunya media abakunzi batugesho bakunzi basuta bacawa bimisavuguta vyumye muri fresh muri bon muri fresh muri cool muri original bahereza abahungu ubu maboro bahereza ibintu biboreza ego ndi kumwe na Dani mu mangazine yiwe ahanye ni Ngozi ku Gasaka kuri centre Ingozi kuri Gasaka ntangora Gasaka kuri centre namukiwe nguyu ngamukiwe mwarabonye mwijoro ingene vyagenze tuyaga bigenda fresh atubwira neza yuko amukunda cyane Dani ariko Dani twabatatu arumva n'umunsi numwe atubwira yuko amukunda cyane umugore wiwe nituzi neza yuko ashobora kuba akunzwe mu ibanga rikomeye cyane kaga systeme reka rero ndabahereza ikazi ko tumanze tuyage Dani tuyage mubone imangazine yiwe kwanza murabe ibintu byiwe murabe ubutunzi bwiwe mu butunzi bwiwe murabe nyene n'ama system ibintu nk'ivyo Dani fresh umeze neza Dani ikiganiro cyambere dweje gukora cyafuditse nibisanzwe niyo mpamvu urabona bikirafudika oya hiyo miti yawe rero ndayemera mama yake umeze neza ariko ndashima twibutsa akazina ka Cyitwa ndayishimiye Janine ni mama Prince mama Adonai mama Ange mama ni bangaye ni batatu gusa ariko Dani we wavuga ngo je ndi Dani ngibintu vya papa naka
mbabarira kuko iyo ngiye ibujumbura harashushe umuntu ategezwa kuca ashuha Dani ni kuki udakunze kugaragaza neza umuryango wawe abagukurikirana batahure neza yuko Dani ari umuntu w'umupapa ari umuntu w'umushinga naye ariko nama nabivuza ahubwo wowe n'ubwambere dukora ikiganiro abakunzi bakoresha umwanya ntamvugire nabi n'ubwambere dukora ikiganiro kuri TV yawe ahandi hose bisiba ko ntahora nkurikirana ibyo uri kurashikiriza aribyo bita amabezi ese ari bezi unashatse gukora n'ubu noyikora nkavuga ko nta kantu nibitseho ariko akantu wibitseho turi kumwe na mama yake urabona mama yake ingendo bashiramo arazaho mama yake urumva nakabezi turi mu kabezi urumva ngo rekanirira abana ngo nakabezi ntuzomwemerere ngo ni mushikiwe oya bijyare ntuzovyemere ugomere nka ribati tutazi umugore wiwe tumvuko gusa ngo afite umugore bo ariko je ntabwo nigeze ndamunyegeza ahantu hose hashoboka twarajana ariko gusa sinkunze ko abantu babimbaza ngo ndabyishure kandi ngo nimpetiriko sibyo impeta ni ku mutima ariko bazi ibindi bibazo oya Dani oya hinge mu bisanzwe mwarambikanye impeta ego nimpetiriko nimpeta mariage yabaye itariki zingahe oya none mpeta mwayambikana mugwagwa muyambikana nta utazi ko ubuzima buzimbye bwo ngaha ego no kuvuga mariage si ya bose muhumva mubanye bitaje amategeko urafise kuba tubona ukunguku nese ntawe muri ko biciye mu mategeko kuja mu ikomine kuragana ntimugende muri abantu bane wewe na Marene na Pari none hari uwundi none woza ukamenya ngo twaraje twaraganye ahubwo mariage niyo yerekana abantu ko ibintu byabaye ariko mariage irazimbye sinzi unterereye nkayikora ntayo ndakora kabisa unterereye gusa nzoyikora sawa ndakwemeye kuguterera ibihumbi 10 mama yake ejo warabonye ko umukaberi yamweretse ikimenyetso cy'uko amukunda aramwereka yuko amukunda cyane turi mu bihe bya Saint Valentin turi mu bihe bya Saint Valentin kuri Saint Valentin yarampaye pome oya ntavyo twabonye reka oya je rero nshaka Dani anyemeze neza yuko rero yarayinkoreye koko akunda umugore wiwe kandi bakundana cyane ikimenyetso Dani yokwereka bari kwadukurikirana yuko akunda umugore we niki nta kimenyetso nokora ngaho uko nibyo nokora byose rufise ko ari uburyarya ahubwo ikimenyetso ca mbere kiri ku mutima wanjye yego turabizi ko ku mutima ari ariko rero ikimenyetso rero abadukurikirana bamenye yuko Dani akunda cyane umugore wiwe Dani oya wumviki iyo ugiye kwa paseri canke n'ahandi barakubwira urabihamisha akaboko canka ego oya sibyo none ego dushaka rero reality ahanga turi mu oya egera hagatoyi si romantique egera hagatoyi urabona ko yanka no kukwegera nimba Dani akunda umugore we akamwubaha akamushingira n'intare namwegere Dani amugwe munda amusome atabikoze azoba ari ubujyajya urazi impamvu we naba nakwimye ikiganiro rimwe na rimwe nibi bibazo bakunze bakoresha umwanya oyegera sawa safi sana kandi muranaberanye urabona kandi afite inda nziza Dani nayo yibagiriyeyo yavuye kuroti telefoni ego reka rero bakunzi batugesho reka twirire sho reka Dana atwemeze neza ko akunda umugore wiwe inge Dana kwere ikiganiro ntiyarishi nisinarishe warishe none ha facture unyereka aho ndayiriha nanga urashaka titre nakubonye ezana urashaka titre y'ikiganiro shira hano amafaranga oya nanga asohoye amaze kari nanga hetkuri we uri murasohora kinju kandi ari sangwe ugira ugenda witwe Dani ukoresha umwanya ari mama yake abagore ni busanga bakara umugore warakerebutse da umugore wanje arakerebutse kandi nanje ndakerebutse Mobera oya mugwe munda weza kugwa munda ko safi sana akabizu kandi rero muranabera nibi warondera oya sivyo no mnyemega narindi kure turabe kandi rindi umviruza basutwa egera Dani uri muri babagabo bubaha abagore canke batinya abagore babo
Boje ntabwo ntinya umugore ahubwo ndamwubaha. Uramwubaha. Kandi mu kubaha umugore nibwo buryo bwo gutera imbere mu muryango kuko iyo mu rugo hari ingorane nta niterambere mushikako. Tuza wanyoye ugwagwa peti yangu. Urikumva? Mu rugo hari ingorane nta terambere mushikako. Uyu rero ubona twaracanye muri byishi kandi tumva ngo ni mushashe imyaka iri mirashika mu 8 muri kumwe turi kumwe mu bana tumva ko tutaciye mu bikomeye hari byishi twaciyemo ariko mu muryango je kintu no hanura abantu uko ibibazo bisumiranye bije mu muryango ntimuzofate ngo biraje ngo muzohange no kugwana nabyo mu byegezeyo kuko ico ukora cyose hari ngiye guca umugani ncenda buhewe gusa icyo ahubwo icyo nshimira Imana ubu nuko muri je nibereye kumwe nawe kandi ibintu bimeze fresh yego cyane urumvire imyaka 8 ntuze kutwita ngo turi muri fiançaye burya twebwe no guhanura wewe Dani wewe n'umugore ninde yihanganira uwundi kenshi Cheko sivyo ngibyo ko je mba ndi Bujumbura ubundi ibyo bibazo babihari wewe ntuze amafuti yawe ga Dani tutarinze kwishikirishira ngaha Nuyazi nk'amakosa nta mafuti mfise ese hari umugabo ugira amafuti nta mugaragira amafuti ugira ivyuzi umugore wawe nawe ni responsable mu rugo umugore wanje nawe ebana general muhaye barayobora kugira bigende neza niwe chef niwe avuga ikijana apana kuvuga rikijana namuhaye ububasha bwo kugira kore buri kimwe mu muryango ariko apana bya bindi uri kurondera rega mu muryango mva mu muryango buryo umugore umuhaye inshingano zishoboka apana uko numaza uvuye he ngo ama telefone yawe ibyo nibyo nama nahane no muri filime ngo ama telefone yawe telefone ndayitora ibyo ngiye kwikoresha bindi pana kuraba ngo se ngo umunsi yandikiye ndera ngo barimo barandikiranira ibiki ibyo wanje ntago bimbamo kandi nayo ndamushimira Imana ko bitaba ngo ara telefone yanje garimo araraba amara ibiki arabizi ko je ndakijijwe banyica Daniel niyo mazina nyakuri mama yake ukundira iki Dani nigi gukundira umugabo wawe kwari umugabo mwiza kandi twumvikana amafuti umaze kumuhihanganira nangahe nta mafuti kuko twese byashika tukashavuzanya ariko bikaba gatoyi kaca twigarura ego cyane Dani nigi kizotuma udahiba umugore wawe use ibyo ntabyo nzi nta nukuvuga ngo niki kizoce mbona muheba kwisi kubera iki Satani n'Imana byahebanye byarabana mu ijuru Orege umviriza bana kuvuga ngo ibyo muranzana mu bintu byo bitejo byafite ibyo nibyo bituma ntabaha ikiganiro umviriza uko biri kose uri kumwe n'umuntu mwamaze gufata decision kubana ubundi je nzi ko ntazorongora kabisa icyo kintu cyari kindi kuzoguma wirira abana gusa se no narumva umenga sinzi umuntu uzanga ashobora umutima wanjye ngo dukundane uyu yarabatakayemo numva hari nugenda biza buke kandi ngo niwe yakureheje apo ubwo se yerguhera he cyembere nyine umusore nari ntinyitse wa Mungu wari ugana uko nyene ibiro 95 ndi kuri date narabyimba hamwe bana morotizere zigenda wiyanganiki muri ibyo bintu ya nawe ari fresh se yaravyibusha afisa kabiri yari muri mwanya yarengejeho ibiro bikeyi ego Dani abantu bariko dukurikirana benshi hariyo benshi usanga bubatse ingo zabo kandi na benshi usanga batubatse ingo ariko bafisa abana pembere niki wewe wobwira nk'abantu bagukurikirana wewe wubatse urugo imyaka irenga 8 wubatse urugo nigiki wobabwira muri aka kanya batahure kugira abana pembeni ntibisiguye ko utokubaka ngo urugo ngo rukomere yorafise ko aragize ingorane ukitiza hanze urumva cyangwa kimwe n'ikoze kakuvukana uwo mwabyaranye bwa mbere ntimubane kumbura ubuzima cyameze neza chaka kuko akakwanka akigira ku bandi ariko gusikiza ari kimana yaguhezagije no kwibuka babana urumva kuko babana uba ari umuryango wawe uba ugomba kubibuka ukabaha akantu gashoboka kabafasha mu buzima bwa buri munsi utavuga ngo uryango kubera kataba mu rugo iwanje gukwera ko ntabanye na nyina ngo nagende negere hari kimana yaguhezagije uramuha nico no bahanura rero apana babandi usanga abana baragwaye imvunja ngo nuko ntabana na mama wiwe ajyana amakosa urumva je kabisa sinzi
sinzi impamvu kibajije. Oya nashaka abariko badukurikirana batahure bumva ijambo rivuye mu kanwa ka Dani kuko Dani hari abatahuye no musi ko ari umushinga nahe bwa bundi na mbere barabitahura gusa jewe kuri muri interview nk'umuntu je nabwiye ko ndi umusore aho nabivugiye ni kuri Gasaro niho navuze ati ndi umusore ko kwari gutevya nyine byari nayo ndi no mu Rwanda ndavyibuka niho nabivuze ariko yari beze bana seko kurabyo ndi umusore mama yakawasanze afite ihingabirano gadani uyuze ingabirano ya mbere afise je kintu nkundira uyu mudamu basi cambere kandi cyo gituma n'abantu burya ku isi burya udafise umurava mu byukora madamu n'umunyakazi arakunda akazi jewe rero umwanya umwe hambere nari ndi umunebwe je nari umunebwe uyu rakagerageza kunyigisha akazi urumva burya hari ibintu bituma uguma wiyumvamo umuntu naho mwamugiye gucanamo ugacibuka akantu gatoya kumvura ati uko biri kose umuntu hari ikintu avuze muri jewe n'umuntu wangishije gukora ikindi cya kabiri mukundira yarampaye liberté yo gukina filime urabona mbere ngikina ngaho Ingozi nakina filime ugacusanga no mu gitana ngiyemo nkabona rimwe biramubabaje ariko mu nyuma nkamwegera nkayimubwira ubu yarabitahuye rero yari yakiriye bapana kwiyakira koresha umwanya isoza ikiganiro ntiyakiriye ahubwo we yabonye ko ibyo ndimo arakazi nakazi usomagurana n'abakobwa ubafata ku mabuno uja mu gitanda mwifukishuka ni nakazi arabitahura ivyo rega ibi ni ibintu ba muri kwiyumvira benda kubaza ikintu kimwe we koresha umwanya ufise abayagise bangahe jewe ko ndabizi urubatse yego mbere yuko wubaka ukirameze nka wewe warindira mbere yuko wubaka ufisa abayagise bangahe imbere yuko nubaka abantu mwakundanye mwahibaje ni beshi none bajya nibaze madamu bakunze bakoresha umwanya barengeye kuvuga ikintu kandi niko bakivuga mu kirundi madamu mwabanye sawa wamusanze ari isugi yego ntutubeshe siri kandi sijambe ndabivutse weho madami wasanze ari isugi madami ngaho ndasanze ari imanzi imanzi ko ari umuhungu se imanzi se kwaje abo imanzi ko ari umuhungu yari umuhungu yabaye umuhungu uko biri kose icyo nashatse kukubwira nashatse kubwira abantu bafata ingo bakazisambura ngo nuko ngo madame ngo namubonye ngari gusomana n'umuntu ngo namubonye ngari kuvugana n'umuntu barya nta bwenge sinzi ko babakizemo ibiharuro bizima ubu hinge gatoye naguciriye mu nubwo ndabikoze nk'ubu madame wawe yonsoma wojyoherwa nyine yati ngaha two kwihuriza ari mama none ubwo yabogusomye gute urashaka icyo ndi kugusigura tetero atafana tete ani musoga ngo muve ngaha umva icyo nashatse kukubwira hari ugusomana muri mu kazi no gusomana nko kwemeza niyo nk'umuntu ko mfite gahunda yo kwigira muri Amerika bashaka baroge batangure baroge nimara gushika muri Amerika ugasanga ngiye gukina ibindi bitari bingiye na makuru mashasha ariko ubyumve uyu nzomucako uyu je nzogenda mbere uvuze ABEL wahe ngize ngo ni ABEL ngari imbere y'umurengeri oya narinzi ngo ni ABEL oya Kaini yasa egara bano bavuze ngo we ngo ABEL ngo mu muramahasa na ABEL ngo uri Kaini nawe ni ABEL akaraka abwese yabaye Kaini nanjye uzomubwira rime urya uzomubwira rime ABEL nawe twari Kaini oya Kaini mu bisanzwe ngo niwe kuko ngumva ngo murakundanye cyane kuko ngo kandi ngo bizorangira ngo mwankanye ahubwo ABEL yaranyanze warubiziho yaguhoye iki simbizi ntabwo tugikundana nka mbere twaragenda nahantu hose akangura n'akabenzi wapi nkura ry'akabenzi gadani yego ndagafungura kabisa madame ari umuislamu yatubwiye ko ari umuislamu ibyo muzovugana je abe nambaye oya jibabe si dari kiri ako nayo mfise none nkura ry'akabenzi ry'akabenzi ndagafungura abantu ariko barambwiye yuko ibanga ryo kugira inda nini ari akabenzi niryo banga ryo kugira inda ubwo nububeshi nabijya by'umubyibuho uvugwa ntabwo ari ugufungura cyane cyambere nukumva ko ku mutima wiha amahoro nk'ubu jewe nta bibazo twohura nabyo ndiha amahoro yego cyane Dani dusozere ndabona umwanya uragiye abakiriya banjiri muri aba bantu yego abakiriya nibarindire gatoyi bwira kimwe abakurikirana filime zanyu bakunzi bakoresha umwanya murabona ko narasozereye amayobera y'ubuzima season ya mbere kuri Bikore TV ndahari nubwo season ya mbere yaheze ariko ntiba byoroshe inguvu nizaziri ntiziriyongera ariko gusa ndasabye muze mugerageza kunshigikira wumbona nabi nawe yihangane gabujya ngo n'umwanzi hari igihe akavamo umukunzi n'umukunzi akavamo umwanzi ariko biri kose tugomba gukundana
nkuko nikundana na madame wanje kabisa ugira utwemeze kandi ugira utwonge nabemeza gute sabwo nkubuje nka nyuma ya saa 2 cya saa 1 niho ubona neza harasha adashase harasha nyene ego bakunzi bakoresha media uyu ni Dani neza na neza turi Ngozi ko turataha twajejo turarara kandi ntiyatwakiriye ntiyigeze anatwakira yarana ntiyaje niyo twadumye nzomubwira namanutse je Bujumbura madame wawe ego cyane cyo urabona wewe n'ubwanwa gusa nka kandi none erega umviriza uzorabe muri ndanda mwishuri wana mu muryango hari ukuntu ushitse uri umupapa hari umupapa ujya kwera umuceri ngo arahereje umuntu ngo ajye kumufata acabwira madame ati urarabe muri kakantu mbari mutuntu uhereze uwo mushitsi oya aha wewe wari dusozera ngo bayi rero ngo ndabarenze imitwe y'inzuzi kugira akasingene ndakanyu iyi ni marti ya 2000 ini marti ya 2000 Adame na atawe kumhombesha ndabakunda cyane behind camera yari Pax Alaba bye bye.